Jankar Saikia Alam Ki Along, Bangkrehini Atuma Phan, Kai Dingpi Hemkang Sam Kibeng Jia Phan Ahukum Kipi. Ingdeng Troxike Brahini, Ru Samson Singh Ingtia Phan, Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kachikimo. BOP Kikim Jia Phan, Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron, Lapen SP, Ramanandip Kor, Adim Aklong Kilangdam. Garam, Pinya Adap Abirta Longpen, Nilibirta Thanmang Phi, Sami Julie Bepi, Nonarjik Tha Birtang Tonpen. Dipu Judicial Court along Jankar Saikia Alam Kia Puthak, Angdung Kiti Kangsai Paduponde Rapi, Nipha Inkoraner Keparni, Bangkrehini Atuma Phan, Kai Dingpi, Hemkang Sam Kibeng Jia Phan, Adai Ki En. Kedamtang surihini rakrege thamaningkan wose kachiklo niphai ingkoi rapho arni dipua hi thialong aning ki pungarara tum aredeng pen inut Jankar Saikia puabang phu kopai kelang noa jok aprandam nang juilo labang solam ki aputhak kedamtang thangthang niphai ingkoi rapli arni dipu Judicial Court along bangkre troka tumaphan kangsai kapado ponahut bangpli atum ke kachera pabe puajok pajok ponsi bangkre hini atumaphan ke adai dopu court pen lamrai pilo Bangkrehini Atuma Phan ke thangthang niphai ingkoi ranar kep arnisi ajara kangsai tami pangdak ponpo puajok niphai ingkoi ranar kep arni court ahin pen Bangkrehini Atuma Phan 302 a case pa bonsi kaiding pi hemkang sam ke beng jia phan adai pi detlo niphai ingkoi ranar kep arni court along kangsai pado deta phi Bangkrehini hemkang sam ke dam nangkok abang phu atuma farman karja pidun advocate atum Aning kang samse cepak langsi bangso puthak prabjin pen High Court along ta alam pale damji pusi pherangke atumat thengno pangdakpon যদি আমি কওঁ 320 তেওঁলোক 325 দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা যদি তেওঁলোকে কাৰোবাক আঘাত কৰিছে সামান্যতম সেইটো যদি ধৰি লওঁ মেক্সিমাম পানিশমেণ্ট 1 ইয়াৰতকৈ হ'ব নালাগে গতিকে আজি মহামান্য আদালতে যিটো ৰায় দিছে আমি মহামান্য আদালতৰ ৰায়টো আমি সন্তুষ্ট নহয় আৰু এই ৰায়টোত যিবিলাক সাক্ষী সাক্ষ্যদান কৰিছিল এই কেছত সেই সাক্ষীবিলাক পৰ্যালোচনা হোৱা নাই আসলতে এটা জাজমেন্ট দিব লাগিলে সাক্ষীবোৰ কোনে কি ক'লে ক'ত ভুল হ'ল ক'ত ৰৈ গ'ল কোনে দেখিলে কিমানখিনি দেখিলে আৰু কিমানখিনি তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে ষ্টেটমেণ্টবোৰ সেইটো কোৰ্টে বিচাৰ কৰাত শুদ্ধভাৱে কৰা নাই বুলি আমি কৈছোঁ আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি হাইকোৰ্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি দ্বাৰস্থ হ'ম আৰু যেহেতু এটা ষ্টেটুটৰী এপিল এনেও কৰিব লাগে আমি এপিলটো কৰিম আমি ভাবোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আপিলত তেওঁলোকৰ ন্যায্যতা পাব আৰু তেওঁলোকে এই যি আজি কাৰাদণ্ড ভুগিলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ন্যায় পাব আৰু এইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Aningkanwang ason thak taxi peneng lethota Ru Samson Singh Ingtia Phan Kachikimo ahut Arleng Kethia tum pendanglok Radatum Kachetoduna Phai Jumpik. Karbi Anglong Autonomous Council Pater PC Niphai Ingkoi Ranar Kep Arni Ingdeng Troxi Kep Rahini Ru Samson Singh Ingti Karli Arni Kachikimo Padopon. Adap Professor Kep ahut Dipu along kedo Akimi Ru Samson Singh Ingti Mir Aberi along Dipu Municipal Board Chairman Rakro Japan Lindsay Ru Samson Singh Ingti akumlen akengri along Man Peng Pen Mir Alek pa isi Milur Kai Pen Chikimo Padoponlo Lasopi akumlen aban Mir Beri along ta Kachikimo Padopon Amri Block Elementary Education Officer Katharson Ingti ke Japan Kachikimo amay along Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary S.K. Das, Secretary C.M. Taro, Secretary Michael Timung, Joint Secretary Nirupoma Timung P, Medical Board Chairman Bida Singh Teron, Deputy Secretary Diuri Ronghang Atumpen Danglok Penang an Karbi Anglong Autonomous Council Asai Khi Atumta Chetongdun. Kachikimo amilur kaidet penapi Karbi Aron Barim Aron Atang Pen Kachar He Pangcheng Ponsi, Prekja Madhorom Atumpenta, Ru Samson Singh Ingtia Karjong Chomrong Meke Doke Thakdun Long Pamika Jiaphan Arnamardompi. Lasopi Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Deputy Secretary Rani Terangpi Aihin Pensi, Ru Samson Singh Ingtia Kai Alamo Aputhak Clardak Pen Thanpa Jermi Pon.
Chekimo Amayalong, Karbi Anglong Autonomous Council Secretary si Imtaro Kaningjia Tengke, Rusemson Singh Intike, MP, MLA Lapen CEM, EM Takalilo. Bonta ilitum ko piapot si pini arnika Chekimo pon nang kokma laki ilitum aphan Karbi Akhaya tumta methang along rido nang Jipura kache songkar jap thipen Karbi Anglong District nang kewan pi abang phulo. Lasi ili tumke doan Karbi arada tumke alang liphan perthe sining ru retik chiteni pon pepin pen Chekimo pon bom nang Jiputa Secretary si Imtaro ahin pen kachuning ri padopon. Lapusona Porhood Joint Secretary Nirupoma ahin penta pini Chekimo amayalong rat kacheto do naphan kijum hek aputhak ningduk chepaklang ponsi kebang jilang arni pen ke doan Karbi Anglong arat jasemet Karbi Anglong Autonomous Council along Chokomar atum an ke chitong dun petang jipusi kachuning ri padupon. Camera person Roshan Hanse pen Diganta Teron Karbi Anglong Live. Dilai angkang arlo ting adong along kido cleared up club amahang ke thek arni niphai inkoraner cap arni an ningkan plikebra pho an choksi niphai inkoraner cap arni ason kapathu pensi ingdeng plikebra pho cleared up club amahang ke thek arni talon pon Niphai inkoraner cap arni adapen dilai angkang arlo nokbe ke kat kachebai padopon labang so nokbe ke kat kachepate along pinso arlo sopen bang thom cap an chitong dun lapen kilometer isian ke kachebai ponlo Halapu klim somar sarmar lapen sarpimar atumaphan sitami ke kat kachebai kachepate lapen kapre kapathu sitami padopon ason kapathu tang depen nong e kapajera mai along alohi aman pen kachitong dun dongka mukam along kapado all Assam Master Games along gold medal ke wan abang Susan Lekthe GB Longkumar Be lapen SGB Bhagya Teron chitong dun Nokbe ke kat kachepate along ke chengsi anong e harata kro hini anong e song inti lapen ke tham anong e sar imtimung lapen arlo somar ahin ke chengsi anong e rasen rong hangpi hini anong e monjer bepi ke tham anong e manim propiatum pen chepalong pon Jasemet kacharli det kali non ke kapathu anathuta chihung dunangpo athe kapathu ke thek serpen setame mithang ke reng abar sai chepalong pon un pusi kachitong dun alohia tumpen than par jupon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Aphong Meghalaya Sarkar pen Karbi Anglong alongle nangkepera puthak ahoy kedo araratum penangan kisung dolo Labangso alongle ahoy akisung pen kapajok ponjia phanpura BOP kimdamlo bonta Meghalaya Sarkar atum pen BOP ahem kiprilap ajok kikim patang unidarlo Kedamtang surihini rakreser kep jangmia chiklo Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MAC DC SP atumpen kahumri damahot Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen rada thengno lam theke jaipon ke ahoy alam ki aputhak chiklo jantrok angbong pajut ponji pusi ningjete kang bonta pini arnianta ahoy alam ki pajut ponun elang kijutji kalisi Meghalaya Sarkar pen athiong longle nangki pet ahir ingtang ong Bangso jok Meghalaya tumpen towaranta nang semar bomlo labangso joine thangthang niphai ingkoi ratroksi arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron lapen SP atum chelangsi BOP kikim ponji aphan ademak long kelangdam lapen labangso a BOP ahem kikim kapathir thep jiaphan klempon popusi ningje pon Kababli jagat asile Meghalaya jitu border jaga agote misai আজি hetu tat ami punorbar ami thapon koribo kane ami আমাৰ এছপিৰ লগতে আমাৰ মিনিষ্টাৰ বৰ্ডাৰ লগতে আমাৰ বৰ্ডাৰ চেয়াৰমেন আমি একেলগে গৈ পিনি জেগাটো ঠিক কৰিবলৈ আমি গৈছোঁ যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ জেগাটো আমি চাইছোঁ আমি তাতে বনাব পৰা যায় সেইকাৰণে আমি আজিটো ঠিক আমি ঠাইটো স্থাপন কৰিব কাৰণে আমি চাবলৈ আমি ঠিক কৰিবলৈ গৈছোঁ Karbi Anglong along le along Meghalaya Sarkar pen kilometer sirkep soselo tobar nang semar pon Bangso along suri sose atheng piarong panhok ponlo Ajara bidi pen sitame BOP ki kem patang pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Teron pen ningche pon News Desk Report Karbi Anglong Live
Ingdeng Troxikep Rahini, Ru Samson Singh Ingti, Carly Arni Pen, Pachaton Dunsi, Jengkha VDP Lapen, Jengkha Patrolling Posatum, Chelangsi, Jengkha PP Asai Hempen, Jengkha Ahiti Along An, Karkok Karpek, Pen Kapang Tirasai, Dengpon. Adap Abirta ke pen kapang chengpon kapang thera sai ke deng along kheroni angkang pi kapar lo ke do VDP mai phu la pen kongchun bang ke do anatum chingrum si jengkha patrolling post atum chelang si petrol post asai hempen jengkha hi thian karko karphek asai klempon Bangso along Kopili constituency AVDC chairman Honsing Terang Manpeng Alohi Sarpo Aman Pen Chitong Dunsi Bangso karko karphek along alera champidun West Karbi Anglong VDP Maipu Buleshwar Inghi Bidisar Harmon B COVDO Longbi Ramtok B Lapen Jengkha Patrolling Post in charge Gunjan Datta Lapen Kheroni Angkang PR Lokedo An VDP Yatum Chetong Dunpen Ingdeng Troxikep Rahini Ru Samson Singh Ingti Kithiar Nikatalonta Pachunpon News Desk Report Karbi Anglong Live Pinia Adap Abirta ke Laponsi Kang Ton Iglo, Dumethak Me Kardom.